رب سند شاعر اس کو تعظیم ام بدہشنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب یہ دیتت بانگ سنز بانگ حی علی الصلاة حی علی الفلاح ویز پڑھو لا حول ولا قوة الا باللہ من الفاظن اگر اس معنی تزاننچ کوشش کرو واریا اطمینان چھ میلن واریا چاشنی چھ میلن واریا لطافت چھ میلن معنی گو بانگ چھوانن حی علی الصلاة حی علی الفلاح ساسو چھو کامیابی ہندس تلاشس اندر مگر بانگ چیسی 5 وقتن دیونات اگر چھ کامیابی چھے عملی طور ضرورت تل بنزیت آلوس لبائی کرن وول یلی آلو چو وفاداری منز کرک پیش ضرور دی کامیابی تکامرنی پروردگار گچھک نازیت جماعت اس مہربان اوے ہشنوک یل توی مدد مد اتیو یتن توی گمنت تکبر آسی بغوس رب سندس آلوس وفادار و وفاشار بغوس رب سندس آلوس لبائی کرن فرموخ یتوی توی رب سندس آلوس دیو وفاداری ہن عملی ثبوت یتوی توی مدد مد اتیو گڑکر جو اعتراف بسم اللہ دشن خرچان ویز ونجوس محبوز آلو حی علی الصلاة حی علی الفلاح محبوز اللہ اکبر محبوز اسلامی شعار محبوز آزان محبوز آلو بگوس بے وضو اسد باوضو پنن پان کرن پیش میں دیت زبان تی جواب منچی سی عملی طور جواب دن خطر آمد چونس گرس کن مگر اندر آچن چی سی اعتراف کرن بسم اللہ یہ قدم تل میں چانی نام مبارک سوچ چانی یسن سوچ چانی فضل سوچ چانی کرم سوچ مگر یم بی ہشنوس ات آلوس دیزی عملی ثبوت سچ کائناتک محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوئی کر میں باوت اذا سمیتم المعزن فقولوا مثل ما یقول اے میانی امتی علی آلو بودخ بانگ ایسی مسجد منز کرن اللہ اکبر اللہ اکبر سیلی بوجک سے کیا کرے اذا سمیتم المعزن فقولوا مثل ما یقول یلی آلو بوجک سے دہرائی زیتی میں الفاظ یم الفاظ رب العالمین سن بند چھمائی کی پیٹھ مسجد اندر دہراون ستی دیز اس وقت پکن جواب گری جواب مولی سبھی جواب زن دیمون اس کیا کرو اگر نہ دمو ضروری چھا سورہ حج چھو پاڑھن کیا چھو پاڑھن سورہ حج رب فرماون وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ پار بوزو مین گوبر مین عزیز بزرگو از بڑن نش بوز متنم مین پٹ طالب علم چی تم تھزو توجہ فرمان وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ یس تعظیم کر رب العالمین سنزن یمن نشان یعنی یمن شاعر یہ کس کریے تعظیم فرمان فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اگر تو وچھن آئیسی کم سندس دلس اندر چھو تقوی کم سندس دلس اندر چھو کیا جی تقوی اصل جائے دل اگر تو وچھن آئیسی کم سن دل چھو تقوی ست منورت مزین فرموک سائسو کرن رب العالمین سند یمن شاعرن تعظیم یمن شاعرن علماء چھ دپن یمو من چھ بانگ تی اخ مسلمان آسن بانگ بوزت شور لاگن مسلمان آسن بانگ بوزت بانگ ہندس آلوز دیوان جواب نمازن کرن اللہ اکبر اللہ اکبر
واپس کے دیکھ پروردگار یمو کور تہذیب اخ لیکن متقی اخ لیکن پرہیزگار بے کیا دیکھ یل زیاد رب سند شاعر اس کور تہذیب ام پت ہشنوک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب یل دیتت بانگ سنز بانگ حیا علی الصلاة حیا علی الفلاح وز پڑھو لا حول ولا قوة الا باللہ من الفاظن اگر اس معنی تزاننچ کوشش کرو واریا اطمینان چھ میلن واریا چاشنی چھ میلن واریا لطافت چھ میلن معنی گو بانگ چھ ونن حیا علی الصلاة حیا علی الفلاح ساسو چھو کامیابی ہندس تلاشس اندر مگر بانگ چیسی 5 وقتن دیونات اگر چھ کامیابی چھے عملی طور ضرورت تل بنزیت آلوس لبائی کرنول یلی آلو چو وفاداری منز کرک پیش ضرور دی کامیابی تکامرنی پروردگار گچھک نازیت جماعت اس مہربان پانن والن مہربان بودن والن مہربان از کرہن یہ سوری قوم انفرادی طور تی کامیاب اجتماعی طور تی کامیاب یہ آجات ہے چامج پنن پنن تم سری حاجات کر یہ مجلس برخاز گسن برونٹھی روا یہ بیماریات چامت یہ مجلس برخاز گسن برونٹھی کر سانن اندر من مرزن اندری شفا نبر من مرزن نبری شفا یہ غام کن بیمارن شفا تمام مرد زن بیمارن شفا تمام نوجوان بیمارن شفا تمام بچ بیمارن شفا یم زانو تمنتی شفا یم نزانو تمنتی شفا یم ہسپتالن اندر آہو پکا کرن عرش والی تمنتی کرن در من مرزن اندری شفا نبر من مرزن نبری شفا آمین یا رب العالمین مگر یہ جواب دن وول چھس ونن پروردگارہ نہ بنہ جواب دن وول تو نہ بنہ نماز پرن وول لا حول ولا قوة الا باللہ نہ شمت بانگے احاط کرنک طاقت نہ شمت زد کن قدم تلنک تو تام طاقت الا باللہ یو تام مہربان گوم ذات پاک حضرت اللہ یو تام چخول تمسین 70% مسلمان تی ونکنس بلکہ اگر بروہی پام پاکو 60% مسلمان ونکنس یمی آلو بوزت تی پنس مست مدہوشی اندر چی پنن لمحات گزارن یمن مسجد مزینک چھ توفیق ون یس آو امس ونک یتن گمن گچ یتن تکبر گچ یتن گوچ وار دکھ یتن نبر نیرت دبیک یہ میون کمال ونجس بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ چانے نام مبارک سچس پنن دچن خرچانن مسجد اندر مگر یمی ہشنوس اچن اچن سنج دچن خر سشی میان دل قرار میانن چشمنون شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا چسی نا اچن اچن تی مشراون پنن محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسی مسجد اچن اچن کرن زار پار پنن رحمت کرنا دل پنن سلامتی کر عطا مینس دل کس قرار چشمن دی شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر یوسی اندر اچن وول چیشی کرن اعتراف بیورک چھا یہ خوشر کلانک چھا یہ چین گنڈک چھا یہ کنیلوانک چھا یہ ویرک چھا یہ کھرمک چھا یہ اڈلچک چھا سرگفارک چھا یہ بانڈر پارک چھا یہ میں گامک چھو تم گامک مہدی پیٹھی تنکا یا کھرمک پیٹھی تنکا سرحن پیٹھی تنکا یہ علاقہ بیٹھا اگر میں کام مشرب گستے میں کرزو معاف اس ساری شی اندر اثر اعتراف کرن اشی غلط کمت اشی قصور کمت اشی خطا کمت اشی معصیت کمت اشی نافرمانی کمت اندر آتن چیزی کرن دار پار
واغفر لذنوبی اے یمس گناہگار بند سن گناہ دانن والے پروردگار اندر اتن چیسی کرندار پار میانن گناہن کرزی مغفرت مین گناہ کرزی معاف میاننا بن کرزی صدر پوشی عرش والا ون اگر ایک باوی اچھ بوڑ دفتر ونن ولس تہ اچھ بوڑ دفتر لکن ہندس دفترس اگر کھولو سہ ہیکی وارک پھر اندس پہ واتت مگر میانن گناہن ہند دفتر وات نا اندس پہ میں 30 وری گئی غلط کران میں 40 وری واتمت